To je pre svega Aleksandar Vučić. I to je jedna mnogo duža priča koja zahteva prilično vremena. Pa nadam se da neću zlupotrebiti vaše strpljenje ako to objasnim. Dakle, prvi koji je počeo pregovore sa Arbanasima u Briselu bio je Boris Tadić, koji je poslao svog diplomatskog potrčka Borka Stefanovića, da pregovara u Briselu i on je tada zaključio 4 sporazuma. Pored ostalog i o katastru, o diplomama i, što je naročito važno, o graničnoj liniji između Kosova i Metohije s jedne i ostatka Srbije s druge strane. Prva 3 sporazuma, koji su bili u formi uredbe, je Ustavni sud poništio, a 4. o tim graničnim prelazima nije. I dan danas taj sporazum je i dalje na snazi, iako je očigledno protivustavan. Boris Tadić nije smeo da ide dalje. I kažu da kad je razgovarao sa Merkelovom u Beogradu, ona ga je naravno nagovarala da prizna Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu. On je rekao, pa kaže, ako to učinim, kaže, izgubit ću na izborima. A ona je uzvratila, pa u čemu je tu problem? Ako izgubi na izborima. Onda se ispostavilo da takozvana međunarodna zajednica, koju isključivo čine Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, više ne mogu da se oslone na Borisa Tadića u toj stvari, nego su rešili da potpomognu Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića da bi oni krenili tim izdajničkim putem. I to je bio razlog što je napravljena Srpska napredna stranka i što je, ako se sećate, Tomislav Nikolić na jedno 2 sata ili 2,5 sata uoči okončanja izbora, kada se još nisu znali izborni rezultati na tim predsjedničkim izborima, dobio neku vrstu čestitke iz Brisela. Oni su dakle bili proroci i znali su da će sigurno pobediti. To je zbog toga što su tada i Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić imali podršku Evropske unije, ne da čine nešto dobro srpskom narodu, nego da čine dobro kosmetskim Arbanasima. Ja lično mislim da je to Aleksandar Vučić i ranije uglavio sa ključnim obaveštajnim službama, to sam više puta napisao, tako što je posećivao Šešelja i tom prilikom se sastajao sa tim vodećim ljudima iz američke, britanske i nekih drugih obaveštajnih službi. Ali dobro, to već bilo napisano i više puta objavljeno, pa neću to sad ponavljati. Dakle, Aleksandar Vučić je najpre kao potpredsjednik vlade, a potom i kao predsjednik vlade nastavio pregovore u Briselu. I ključan taj sporazum koji je sklopio, takozvani briselski sporazum, koji je za nas vrlo poguban. Dakle, on je na sve pristao što su Arbanasi tražili, znamo već šta je učinio, a za uzvrat je dobio jedno vrlo neodređeno obećanje, u čemu je on činodejstvovao, da će biti obrazovana zajednica srpskih opština. O tome ću možda malo kasnije, ako vi budete pitali. Dakle, pre toga, pazite, mi smo kao država Srbija na Kosovu i Metohiji imali Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policijske stanice, sa oko 1200 pripadnika. Dakle, te policijske stanice su izdavale, pored ostalog, lične karte, ove srpske, ne kosmetske. Dakle, izdavali su saobraćajne i vozačke dozvole. I naravno, registrovali su vozila sa oznakama Priština, Zvečan i tako dalje. I dakle, u tom pogledu su primjenjivali ti policajci Ustav i zakone Republike Srbije. Zatim smo imali civilnu zaštitu od oko 800 pripadnika, koji su uglavnom činili pripadnici bivše vojske na Kosovu i Metohiji. I, što je naročito važno, imali smo više opštinskih sudova i jedan viši sud u severnom delu Kosovske Mitrovice, koji su sudili po Ustavu i zakonima Republike Srbije. Bilo je i drugih opština, oko 10-ak srpskih opština, koje su takođe bile srpske i primjenjivali su Ustav i zakone
Republike Srpske. I što je naročito važno, svi izbori za te lokalne organe vlasti u opštinama gde su Srbi bili većina su se obavljali po izbornim zakonima Republike Srbije. Dakle, to je ono što je Vučić zatekao pre nego što je počeo ove, po mom sudu, pogubne i izdajničke pregovore sa kosmetskim Vrbanosima. Sve je on to odbacio. Angela Merkel mu je stalno zamerala da postoje, pazite ovo, taj izraz, paralelne institucije. Dakle, institucije i kosmetske vlade, institucije Republike Srbije i da ovo drugo treba ukinuti. On je pristao na to. Zapravo prvo, ove su starije, su srpske institucije. Da, jeste. I on je, ako se sećate, prisilio naše sunarodnike da izađu na opštinske izbore po ustavu i zakonima te samozvane države. Tu je bio pokušaj bojkota, onda su se pojavili u civilu naši policajci iz centralnog dela Srbije, koji su pod ostalog primenjivali i grubu silu i praktično naterali naše te sunarodnike da glasaju. A kako su sva javna preduzeća, uključujući bolnice, finansirana iz republičkog budžeta iz Beograda, onda je naloženo bilo upravnicima tih preduzeća da zajedno sa svim zaposlenima i članovima njihovih porodica izađu na izbore i tako se postigne kakva takva većina. Najvjerojatnije su izbori bili falsifikovani ti prvi, ali eto, tako smo mi dozvolili da naši sunarodnici, državljani Srbije, Srbi, dakle, uđu u ustavni i zakonski sistem te samozvane države. I sad ne treba da se čudimo što to samozvana država, pored ostalog, zahteva i kad već su natrali naše državljane da umesto naših ličnih karata prime kosmetske lične karte, da umesto naših vozačkih dozvola prime kosmetske vozačke dozvole, da umesto naših saobraćajnih dozvola prime kosmetske saobraćajne dozvole, zašto ne bi onda primili i saobraćajne tablice, kad je to sve u okviru tog sistema. I eto, time dolazimo do samog ovog događaja koji se zbiva. Vučić je jednog trenutka zaključio da bi to bilo previše i da on dalje ne može da ide tim putem ukoliko hoće da dobije ove aprilske izbore sledeće godine i to je razlog što je zategao i na to uopšte nije pristao, pa je tako došlo do blokade na severu Kosova i Metohije. Znači, vi mislite da on to radi isključivo zbog svog ličnog rejtinga? Pa znate šta, da je on to radi u nacionalnom interesu. On uopšte ne bi vodio bilo kakve pregovore u Briselu. Niti bi pristajao na taj briselski sporazum koji je na engleskom jeziku i nikada kod nas nije ni odobren u Narodnoj skupštini, a kamoli ratifikovan. Ne bi uspostavio prave granične prelaze, o državnom trošku su umesto kontejnera podignute postaje od tvrdog materijala. I to je Republika Srbija plaćala. Dakle, sve smo mi to izveli, dozvolili Albanasima da primenjuju svoje zakone, ustave, da organizuju svoje izbore, da uvedu njihove dokumente lične, i saobraćajne dozvole i sve ostalo, umesto naših, i kad je to sve uradio, onda je zapravo shvatio da je preterao i da ovo poslednje zamenu ovih tablica na kolima ne može dopustiti. A kako vidite to što se stranka koja se tamo zalaže za prava Srba zove Srpska lista, a učestvuje u šiptarskim institucijama? Pa, ja odavno nisam bio na Kosmetu, što sam ranije učestvovao činio, ali položaj tog našeg naroda je vrlo težak. Ja sećam jedne zgrade sa razbijenim prozorima u kojoj su stanovali ti naši ljudi koji nisu imali gde da odu. Otišli bi oni u Srbiju da imaju gde da odu, da imaju od čega da žive, nego su tamo ostali. I dobar deo tog našeg stanovništva zapravo prima zarade iz Srbije. Svi koji su zaposleni u školama, to je jako važno, dakle profesori, nastavnici i učitelji primaju zarade iz republičkog budžeta. Svi koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama, a njih ima više, ima bolnica jedna velika u severnom delu Kosovske Mitrovice, oni takođe primaju plate iz republičkog budžeta. A takođe i jedan broj drugih ljudi koji rade za te javne službe je finansiran iz republičkog budžeta.
Dakle, oni zavise od Republike Srbije i prinuđeni su, iako nevoljno, da čine ono što se od njih iz Beograda zahteva. Naravno, uvijek ima tih poganih arivista među nama, pa i među Srbima,